Abusuafo yamama kwaba eba pemampem TV so na de omu nyina ne se Ghana ha abonefo sem bi ekoso na de ama Ghana yebre na youth no bre na youth no dache esink no enyina eyinubone nubone pa ena etete youth na ewo Ghana na wemu ena Ghana police empraye so kwawu enkoko efam ho baabi ena Ghana police abaste eye marijuana anase India hen ya corrupt no efe ni wi na ohwe wi dudu a ya che na ya pasela police che se ye ka parcel na ebro nkronkro apem eni ahensia 1600 parcels ene wo ho na mmabaawa mienu ena chese omo eye hu adwuma efie bi mu ena omada na wi depo chese yame adom Ghana police aso mumu we ena poma pemisi da bi ma yemfa emetu dwa eniema boni a ekoso emode mu a Ghana police ebo so mbesi ano kwan na Ghana police abribi na no sometimes we used to tag them with wrongdoings na cases ahodo e ko munsem na etoda na omusi nitiase na omo jami cases ni bi diso omo ya ade a e wo se ebo mabaso na nsen criminal gangs a omo kidnap amanfo efi Ghana eko Nigeria ema Ghana for 18 senseme ewo bi aman so no ni nyina Ghana police ebo ho modern so betu ase Nigeria for chese human trafficking ya trafficking omo ba sibra eye prostitution ena omo eye bi ewo man Ghana mu Ghana for omo so ye di omo fakati kwan so etu kwan a omo hunu amane obi aman so Ghana police collaborate with the Nigeria police and other police ewo sub-Saharan Africa ha ena omo edi dwuma se na ebe ya ebeyi criminal gangs every oman Ghana mu na we enye wanwa this is not the first time Ghana police echi nubone including cocaine na sefo na we de moma yemu hwi enkom praye so na yenkohwe DC ho ne nwana bo bes nundu de kakra no yekochi mienu bi a omfie ana omote mekode muna yo madwe se ho na mo be hold nubone enura ya poto kasa ya kan weed na nase na ya corrupt na ya weed na enya maxi bag mako 24 na 24 no ubie so bag ba ku bia no e slaps ene ya shape no ti se ball nti e kan ni nyina bo mu no inya 1650 balls ene slaps yeah isusu mu e fi se eyinubone nti edbeko police forensic lab no ma hwe se ne ye yadwini mu na isusu ye da tie no na o ma hwe amaye na yedi ejirache bese bosome ene wo mo adidi entete sa na nyame nchaade enura yinya wo mo akwachi om ne ko ne chi ma mienu omdi ede ba ko de tawa Ibrahim awadi mfie eduanan ena Latifa Adams ono so nya mfie eduasa na yekokwachi wo mo nkoko bronu bi a freno ampekuro ne akwachi nti no ene ye na epese mu in fact ye started investigation achina nkona no bi e choma mu mas wi e domba hoto court na se ne emra no eno mbedi na eno mo bi to na epese Ghana for eti na misi ye ko ba ni na ye no mo ni na nti ye bebo ye be sire amanfo so mo sa information wo sa edwadi boni yo na tembia no o ma bo ai se ne ya
Kromo Hanum and as a Ghana Hanum Bay, a safe haven. It could be a transit point for distribution. The Hanum could be used as a warehouse. It's a bar. Then they have people who will come and take them. And as to send them our package, we be finance or maybe or they got for export too. So also they call other regions. Then the investigation. Then she shame. But in say no. I say it be a storage place or warehouse or a transit point. Yeah. It's your fee say to me. Enya ehono mukra wo mo ma chi wo no ebebua I say at least a point or the source of supply and have been getting